De Jama TV, bonsoir et bienvenue dans notre émission Ɓeydodiral Guinée. Haray hande kadi men salmini on mo kala ka woni men darde leydi aduna o. Haray télé makareji ko PDG on en salminay ɓe landoɗen ɓe siɓe jang kamɓe famille maɓɓe o. Donc haray hande kadi ɗe mari ɗo invité jo en compatriote guinéen vivant au Sénégal e en acca yo présente o e o andina en ko kanko woni hombo. Assalamu aleykum. Alaikum salam sita. Haray men tolni on ka plateau Jama TV ɗo e o émission Ɓeydodiral Guinée. Merci beaucoup haray en hewtiyande émission Ɓeydodiral Guinée. Sa ndaari noon wonode invité ko hande si invitama ilagandi hande ɗon ida hande ɗon ilagandi ɗon hande ɗo wulay haray salmina suudu ndun par ce que suudu ndun ko suudu andandu ko suudu annda hoore ma ko suudu ndume woni ndu wonɗen e mum a faami haray comme no région woni noon tamne kadi région haray ko DJ Lamzo hande invita ko plateau Ɓeydodiral haray min noon mi joni te on parole haray avant DJ Lamzo on tawa ko hono woni inde nden tigiri ko Mamadou Lamarana Diallo. Voilà. Mamadou Lamarana Diallo, toujours haray temmen on hande c'est sur la situation des Guinéens vivant de l'étranger. Et woni vie quotidienne des Guinéens vivant de l'étranger. C'est la même chose. Et joni non e an min ko mi andi ka présent ko animateur télé. Maintenant avant ɗum ɗon aɗa wawi andinde jama on tigi tigi ko hombo wonno Mamadou Lamarana Diallo. Non voilà alandi ke ɗo voilà merci beaucoup alandi ke ɗo parce que ko honno ariri ha Djidio Lamzo yalti toon ha tigi tigi on après ƴawri noon ha ari animateur télé voilà alani ke ɗo ko weli landogol ko hande nda mais fuɗɗoren taw ka base ka fuɗɗi ɗon voilà alani ke ɗo hande darma ko weli landogol hande noon minna andi woɗo pose ko si posama haɗa ko haɗa lawayni ko ɗon ko ñir defandi haɗa mi lawayni gol DJ yagal min ɗum noon wela depuis tan pay ko yagal avant DJ on taw avant DJ on ko honto jibinaɗa ko ɗo ka ko Guinée min ko leydi Laguine Koundara ko intiya ɗon termese ha e Koosi ko Koundara woni nottoɗo amen nden mais ko intiya ɗon termese juste intiya ɗon ha Koosi ko ɗon mi jeeya. Ok, ko honno woniri ha arduɗa Sénégal e ko haray ko sabu honɗum waɗi ha iwruɗa Laguine arɗa joɗiɗa Sénégal. Way Sénégal komi atti komi iwi Laguine on ɗigi naɓano jande janggi ko intiya ɗon Mali Wora janggi ɗon 4 ans 5 ans janggi Gurana Dara quoi janggi ɗon après mi arti tun tawi moɓɓe no ga min kallan faala argo Dakar par ce que landanane no inde Dakar Sénégal no weeli mais hari mi anda ko noon Sénégal a faami chaque fois mi hulla minna mi yaha Sénégal ha baban enen nan hando ga ɓe nurani lan ɓende mi aru Sénégal kono noon mi ar Sénégal ha hewti hande ko mewti ɗo. Ok joni ɗo en continue de émission on en accitay numéro on fi faalaɓe intervenude ɓe numéro on ko 78 116 82 38 numéro on ko 78 116 82 38 ok voilà joni noon ɓaya ari Sénégal e kaka mawɓe ɓen jipporɗa ɓaya jipporike ɗon e haray ko honno ɗon jokkuɗa. Voilà komi ari Sénégal ɓay mi hewti Sénégal mi tawi moɓɓen mi inni moɓɓen eɓe naada mécanique mi naadi mécanicien mi yalti mécanicien moto tawi ɗum no welalan ko aɗen golle ɗon nde welalan mi naati tailleur tawi ɗum noon kadi welalan ɗen golle ɗon a faami wona a wonno suɓade ko kamɓe wonma naadude ɓe naadani lam e andi golle nde golla o hande ya o ero ɗon janggo ya ɗon kaygol o ero ɗon walla ɗum e suuɗoɗa andi ɗen golle ɗon welatama ka so golle ɗen nde welima accitay kala ko wawi jokkani ɗa accita ya kontina golle mi acciti min est ce que min mi gollata golle horam min par ce que koko mi nulete walla koko mi yadani nulna sodana tay ɗum ɗo welatama tay min ɗo welatala par ce que andi sa wotti wano sa wotti lamagol woni ka laame haray mi anda honno mais on say hari na mi sikka hari ko allamoto par ce que haray ko a paykum ɓuri ni kono andi neɗɗo sa naɓama jande a kaari ke haɗe an andi aduna hay sa ala gandal haɗe andi aduna ok par ce que jande ko ni indi jande kono indi neɗɗo jande ko fiyo o janga o yango o weele
o anda fi aduna o anda pay ko wanda jano ka sina ɗum na jande waɗata no ka joni no mi yehi jande mi arti lan andi kadi ko honno woni aduna on tumas donc mi ari min est ce que mi créeta golle hoorang min de en tant que Lamarana Diallo mi créeta golle hoorang après mi soodi pousse café mi yehi café ami tawi café kadi medde tila tay ɗum ɗon kadi o yo metti lan awtuma e 2014 2013 après min formé groupe ko inde ɗon team andi har Sénégal ɗo haɗata andu a forme o woni 5 personnes 6 personnes waɗi on groupe organisation soirée ji walla organisation ballon walla organisation tournoi ko on tomasi noon tawi musique tawi joni musique o naata ɗum ko ɓerde laya concert uji laya concert uji hilaya ballon ji la nana musique ɗum mi andire DJ jo anda hoorema ko DJ Yaya winnete minnemo est ce que min simi naati ɗe golle ɗo simi naati e ɗe golle ɗo est ce que si min sin e yaade mi yoɓay oyne o so yaade anga yoɓata min nawa min ɗum ɗo no welala ko tumaji tan Guinée mi jokkayno kotiraɓe mi yen hettoy tant que aɗa huɓɓini musique ko dammugal ma mi wattani ɗon tant que musique o roccali mi wattani ɗon ko nulɗala o mi yaay kono no waɗi ha hande hewti ɗo ok ko ɗum ɗo waɗi e natuɗa jijeyagal ngal donc on jijeɗon noon mi sikki haray ɗum ɗon ko honto animo ton ka ko cérémonie ji ɗi waɗi yawon animo e siko hon non DJ on andi yo jama on ɗo naata ko 78 107 82 38 parce que il faut que auditeur ɓe naata no woɗi andana hoorema vraiment hiɓe darde ɓe jooɗi ɗo ha e Espagne ɓe darde vraiment wona grand Moussa mindamo kankadi merci beaucoup imo wakkili mo darde Jama TV haray hande naate noddum hande ko min invita hande ko min sitta woni ɗo nami andi woɗo invité ko se invité hande a yeeɗo goɗɗum a faami ga yiiɗa koye débat mbo yiiɗa donc mi inni e on jijeyagal ɗon noon hari kaka cérémonie ji yata anima ka ko honto yata anima ɗum ɗon ko honto wonɗa anima ɗum kaka ka boîte de nuit ji vraiment DJ Lamzo vraiment no animo de mais signal contrat e goɗɗo innigol anima vraiment lamar contrat ɗo waɗa ko ɗo timmen exact non mi jouyi ɗo boîte ji boyi mi jouyi nokkeli ananda warma mais après mi va ko mairaji ji min gattori e dennaboji ha e série ji min ar ɗon e boîte ini parce que boîte on arta tum naata mum a wawali parce que no mari point ananda warma musique on il faut que anda musique on parce que musique on hino ɗuuɗi façon joni noon ta ƴettama cérémonie e communion woni gotum te joni noon cérémonie ko ma anda ko non musique te ta daari buyi hara no base denso walla no base afro walla no base ɗum cérémonie wona musique ɗe anda même portugais musique tegete mum ko ma anda toon salsa latino rock funana kabo love musique on hino ɗuuɗi façon joni noon anda ta okkeke hunde nde anda sa yi a yana e mum kono no waɗi menen koye mariage meɗe waɗi e dennabo mariage amen are boîte ko non ha hewti ɗo ok joni noon ko ɗon on DJ Lamzo ɗo yalti surnom o ok joni noon ko honno iwruɗa e ɗum ɗon arɗa e animation télé way ko télé ɗum kadi a woli ko andanda hoorema vraiment hunde nde anda hoorema sa jokkinde ɓooyi a waɗi vraiment haala no hokkatma chance parce que mi aynigo piiji buy o affaire de DJ mi lawni ko vraiment no tawa e gandal no tawa kadi hiɗugol hunde nden par ce que hunde kala nde hiɗɗa takkiɗa e mum hay sa ɗuɗiraka gandal siɗa mari gandal seeɗa a yaha e mum faami min mi naatu DJ yagal haadi ko daali nangue ɗa ɗum sam kala par ce que min gillala hunde no welalan saabu ɗum waɗi accedinilan golle naaji lan e mum a faami mais on DJ yagal ɗon noon ha mi hewti hande ko télé ɗo ha mi ari mi dépose mi jonna demande mi waɗayno anda hoorema ɓayyami ani waɗayno anniversaire ji a faami mi nodda wona wonɓe ko télé ji ɗen wona Guiɗo Diaman en wona DJ Ceerno Bari en wona DJ ɓeyen ɓe noddaɓe min lam faala yon aru ƴettannolan image ko anniversaire jang walla an ko soirée jang par ce que on temps no mari temps ala golle fof sina ɗum si waɗi ɗo soirée ɓe 500 000 nawa joto ko kadi 6 mois kadi watta kadi goɗɗo kadi a faami ko ñamɗa e nder en tout ala ɓe ngo ala ɗum ɗo a waɗa ñamgo 500 000 e nder 6 mois so woni hara na a bonno par ce que on temps ari hay suudu men ala noon comme wona a faami
to wadi mi nodda be ada be firma mi jetta coggu passe mi jonna be mede to vidéo ji din non ha joni tay si mi wadi anniversaire ji jammo non to ha mi nga hoda wada premier anniversaire mi jonna mi hulli joda hulluda jodi mi hulli ko sabu no mi hullanno min hande an en anindiri kono a ndana ko mi DJ andane tun inde DJ Lamzo wadi anniversaire ay mi kaye DJ Balen DJ Jumain DJ Diallo en DJ Cheno Balen DJ Madou DJ Malado en fop mi ka badi c'est la premier anniversaire le 11 septembre 2000 comment dire 2013 mandat 2000 entre 2013 parce que ko 3 de manifestation ngon woni argollo e côté DJ on min daari bitay o jamaado fo kaba dollar en be fo bilo le voisin ben fop immi adi anniversaire mi tigiti min daari min dum do wana bozan wana bayran wana di janga min bila sukko de be DJ be fo wala la ragné ko mi DJ kontumasi e mi tay dum do dafa daw yaram quoi dafa daw yaram tay dum do ko ma mi hulla tawda teddungal wadi billahi wallahi parce que on wadi woni da sikkano a wadano fone anga sikka ko pay ko tun arata événement ma ada we wargo soirée pay ko tun ara wada anniversaire sereji di fop immo ya jama fo immo notoma hein se woni ko goddo go maddo hakkiti titi a miji tigi a anday vraiment dun do ko confiance mo wala nado e golle de watta den hare jama hande di jebbe wadi maranye bandi ko watta ko petin ko no wakkili ko watta ko ok toujours min accitay numéro on fi faalaɓe intervenude émission on numéro on ko 78 116 82 38 numéro on ko 78 116 82 38 e haray invité jo on ko animateur jo télé acte 224 donc on émission makko on ko émission waɗowo promotion de la culture guinéen on e ndindi leydi Sénégal e voilà joni noon e nder konko watta on ɗuma jijje ɗum fou est ce que a heeɓi assistance soit par famille ma ou bien de connaissance woɓɓe wallitike ma e nder mum ou bien ko an tun débrouille ha hewtuɗa ko hewtuɗa ɗum voilà merci beaucoup ko wolɗa kon ɗon kandi mi arta on question noon fi affaire famille on taw mbaɗala gaɗa ɗon taw muminat rue 25 kankadi vraiment mo darde en haɗaɗa wawi natugol nodda ko 78 107 82 38 Grand Alpha Grand Dakar hande noon ko e natude par ce que ko waɗi il faut que hande débatji ko yadda ande nawar woɓɓe no anda nolan fi mum piiji gono toon il faut que naata question wa goɗɗo nade ko ɗen ƴettuma ɗon allo allo wa salamu aleykum aleykum salam haray ko on to wonɗo men noddude ko onno makete ɗon Ibrahima Sor depuis Robos Ibrahima Sori depuis Robos haray men toɗɗima ka émission ɓeydodiral Guinée la hira ɗum Bappa Didier Lamzo ok ay Bappa no wawi Bappa wa Bappa eɗen e jam jantun no welde nantunno golleji mi yo darde émission gonɗe no fodde machallah merci beaucoup wa Robos waaw voilà ko onno yiiɗa émission on hande par ce que a yi hande komi invita ɗo ari ɗo hande non machallah mi darde émission on no foti moƴƴano awa ok no wirade ok merci beaucoup Baba on jarama haray men salmini on onon e ɓeygure monde ok merci voilà hara oɗo kankadi mo joɗɗo e Robos mo darde en direct Jama TV kono min direct yo Jama o naat nodda ko 78 107 82 38 wona groupe jamaïcain ɓe darde kamɓe kadi wona salousi kamɓe kadi ɓe darde haare naate noddon hannde aren e débatji goo par ce que o yi hannde sissa ko minen woni ɗo gasi joni joni continue en toujours e taw e sujet on mi landinoma nane mini e ko honno so tawi woni a heɓuno assistance côté famille on soit connaissance ji maɗi voilà e ko honno woniri mi nani ko yiɗa kon ko gonga pour appelde famille tenti noon wona famille on boyi probléme boyi jaɓata ɓiɗɗo mum wona DJ walla ɓiɗɗo mum wona chanteur par ce que ɗum noon enen fof eɗen gandi ko hon noon waɗi ha ɓe watta tere wona fi goɗɗugo par ce que tawi boyi hino haaɗe ɗum ko no dans certaines familles haray ɓe acceptata no woodi famille ji goo kadi ɓe opposata ko ça dépend
langarde ma koye ɗum ɗon mi woni andi menen wona menen faymi amen on neɗɗo a ƴettama a naɓama daara siko normalement ko ɓeyntama an ka woni janno koya janggo ɓurare ka so yahi neɗɗo ƴetti fayma mawɗo ma ƴetti namma daara konnugo suɓanima wona konnugo suɓanima ka joni noon sese so ari a waɗi hunde nden nde anda warama vraiment haari ko watte no buy nana inda a won dije haaray a perdi walla a won dijejo haaray an a yaray a fiimay ko ɗum watta happiji buy ɓe salanoma ko watta ko mais noon si ha nder ɓe daari ɓe tawi vraiment e ko watta ko a yaada e fimgol a yaada e wujjugol a yaada e trian yagal a hiɗu e no woodi andana warma woɓɓe hiɗay woɓɓe saloto min wona nenan no yaade yan so woni haade Allah woni hande gollan ko baba ngi dalan accu min na babay andu yara fiima wujjali goddo no wedalan accitelan ɓe nawa joni asa accitima mais julde nden ta accude julde nden parce que neɗɗo kala ko watta ɗum ngol andi a huuri e mayay julde nden wona e jude ɗum ɗon haɗa min sengo gon nenana tawde sengo baba ngan e opposi seeɗa ko ɗum ɗo waɗi ok e joni no wala toujours e côté animation télé on ko honno arduɗa e ɗum ɗon way arduɗa animation télé on télé ji buy no ɗo télé ji buy hino heewi Sénégal o no wona Guinéɓe joytiɓe ɗo mais min daaru mi tawi wona wuuri guiɗo jama wona hande min e makko par ce que avant ko mi arayno première machine momi soodi ko kanko accilanmo waɗa gollam rensale nandilan firita DJ ke tawi o machine on adi ko min e mettre en DJ ya wonduno haade mi janga mi wata winugol indi an mi anda si mi A mi anda si mi B mi anda si mi S mi anda parce que min mi meeɗaka naadede école a faami mi ndaɓita si memi machine patron ngo mi bonni to goɗɗo ngo ñermela e joni hilan gollude a ƴetta goɗɗo gol joni acci hakke ƴetten goɗɗo allo oui salamu aleykum aleykum salam awa ko honno makete ɗon ko on to wonɗo men noddude na uso VIP uso VIP sama fans club la ok aray ko tooli mon ka émission ɓeydodira Guinée émission use seeɗa takko télévision mon o ma ɗuy toon volume on uso ɓoydu télé o parce que mais ngala nande allo voilà allo oui aɗa den ɓurtude courage de dijema rek ndiyelam so naam uso man frère no wayi no ay vas jiɗi janto ida nodde men on to amiga robos gain robos wa a nani débatji lanɗaɗi ɗo ɗin kon no yiiɗa e mum no laaɓi labama billahi ay courage rek wallahi awa merci beaucoup ok merci ara men salmini on ono e ɓe guure nde ok toujours haray kaka émission ɓeydodiral Guinée numéro on ko 78 116 82 38 ko ɗum ɗon waɗi haade min ga wuuri grand wuuri ɗo mi addi premier machine on par ce que mi janggati memi machine metteɗan on metteɗan o wola piji goɗɗon o monoto a faami te ɗon timi effacé goɗɗum temi jangga walla temi anda par ce que hunde fof ko gonga no landi gandal de vraiment ko mi watta ko no landi gandal mais no landi kadi min ko non min ko wottugol hunde nden quoi après mi andi hay si a jangga haraɗa faala wadde hunde nde donc haraɗa mari courage eyyi joni noon mi yehi mi soodi machine mi addi min grand wuuɗi wanna rensale tawanma ko robo so woni mir o ñilanga ko ɗum ɗon mi yeɓata minne ma ok ala probléme mi yommo na ñalan soñji goo o joni ñalan fitade je mi yaha ko galle mi ɗantako ko ɓe wonde ɓe gaɗantako ko ɓe machine watte noon mi yaada ballon si programme waɗi o joni ñalan mi anima ballon o ni walla denna boji ni ha jiɓe ɓe moɓi ko wara o anima automatique non ha mi soodi machine ha mi hewti mi fuɗɗi aggo dijegal han après ko saabu wuuri waɗa envoyé lan virta DJ an no woodi virta DJ no woodi 7 no woodi 6 no woodi dal Windows ɗum kono gandanga toyiro ko noon affaire o yarata après non woɓɓe ñilan vraiment est ce que aɗa déposé a nokkugo walla goɗɗo min no oye min grand wuuri
mi are ɗo mi weele o walla lam mi yana onena ya ñamete ko suudu mi yana mi ara mi jooɗo gila ko niɓɓe ha weeta min e makko minni mi yaa balana déposita nokku goo il faut que mi ala mi déposita o e makko taw ha o salanola si mi yaa nokku goo par ce que déjà ko kamɓe annduɗa déjà min e makko on neeɓi ɗi kadi o hollilan jikke te mi hollimo jikke te mi aray mi ala o walla lan min kadi mi ara o ala mi walla mo par ce que ko menen mi ara noon chaque jour min jooɗo ko place makko avant mi après mina il faut que mi yaa mi landano hoore am ko honno après mi ari mi haalnimo o langa peti andi noon mi yiɗa ara hannde ya janngo min na grand min golle ɗen par ce que lan gomi ɗe lan hiɗi ɗe mais min si mi wooli ko ɗote mbaɗa par ce que min ko intérêt personnel am mi jogiti min ko life hoore am jogiti min kala hunde nde weɗo ndelen ala neɗɗo wolo hayno lamso change ɗum ɗo ko wattalan sa waltotolan ɓeyɗnalan komi woni e makko sinaɗo accalan mi accama ya made mi mi haalde ma produit nga a windirani concert ya windirani concert adda mais waɗi premier ɗum ko concert d' émission ji ko watta ko après mais waɗi premier flyers tawi yo Allah hirnomo yaafo miñanga o feƴƴini mi noddimo defo mi haalde min ma joni affaire lataka miñanga feƴƴini joni la yaade Guinée après ini ɓedde ala probléme ko faut que goto yaw Guinée sa arti après ndaare mi yehi Guinée mi won toon 4 mois mi arti komi arti noon min fuɗɗiti tawi ko concert on ha joni bonali kono noon haade ha mi hewti ko télé ɗo parce que buyinala yawto min onon fof balala ya nokku goo neɗɗo mo wonduɗa o no mari oto a ala oto manda wara ɗo yangude yeyi koto makko ha wayno jonnatama si ya nokku goo ga ko ɗum ɗo waɗi ha hande si après noon timiɓe noon émission o hillanga ɓe awno hunde nde watta o courage premier émission ngal la joti ɗo premier émission ngal piiji ɓiɗi watta to la huula lan diwna lan waɗa piiji gon toon après ñalanga boy ko ni ha hande e plateau kala ko waɗala invitugol ɗan min nalma de ganda gan ɗuuɗi mais noon a wattalan ko waɗantalan ko hana on ma komi watta waɗugoma répondre ok ɓay toujours haray émission men on ko fi communauté guinéen o wonɗen e haray en aray seeɗa e sur actualité o e ni haray e hiɓe toŋi yeeyugol bireedi on ka boutique ji e joni fof nattirama ka boulangerie ji ko taw bireedi wona e soodede haray ko honɗum woni sabu ɗum ɗon taw eɓe anda ɓen ko honɗum tigi woni cause ɗum ɗon par ce que haray yimɓe buy woɓɓe no heɓude difficulté ji e nder mum ɓa haray woɓɓe no woodi place ji ɗin haray no woɗɗodiri voilà ko noon ko waɗiɗa noon andi ko décret yalti te décret wona ane yaltinimo koye maɓɓe ɓe kecca daari kadi buy no yeeya mburu sa daarno mburuji wona naɓirede noon an hoore ma sika soodo mburu siko woni ka neɗɗo anda hoore ma ka waɗuɗum ɗo a taway sa yiiɗe mburuji ɗo a tawa a watari soodugol de par ce que ko no waɗi ɓe waɗa ɗo saku joni on sako ɗo mburu ngal arɗo o memay walla wallina ko bitik ko hoore ɗo ni noon hoore ɗo ni arɗo o memay te normalement bitik soni ko Europe wonɗa walla waɗa Côte d'Ivoire walla waɗa peeji goo sa memay mburu biret koma waɗa gan hay ɗum ko yeeyo on tum mari objet nangugol mburu angal mais noon allo acce ƴetten goɗɗo ka ligne allo assalamu aleykum waaleykum salam jaram nala toon jantuɗami ja meɗen e jaam kono makete ɗon konto wonɗon men noddude makete Diallo Mamadou men noddan Fass Dakar Diallo Mamadou depuis Fass Dakar haray ko tooli mon ka émission ɓeydodiral Guinée allo haray men tolni on ka émission allo ware ɓe tolni on ko émission allo voilà haray ko noon woni menen mburuuje ɗen ko normal ko watti ɗo gan ko woni gan watti ɗo kawas comme ɗa no wolde noon e pular
kawasi wattuɗa kawade juɗɗe ɗiɗi noon mais noon haɗana kawasi anda warma ko nanguiɗe ballon walla hara ko yaari ɗum ɗon ko gango gawo e poore woy kono woodi hara ko ƴettirɗo hara ko fiññamete gawo e poore harana gan sika ko zuwoɓe ballon ɓe wattoto tawana ko yetta baɓe wattoto ko ƴettino yetta baɓe a faami joni noon boyi ɗum noon ala te sa ndaari joni maladie ɗi no ɗuuɗi nawnareji no ɗuuɗi an tan noon a tan ka yaali hôpital walla a yahaali hôpital a andata jama on nawni wallahi parce que sa yalti ko yaɗa atikka fof no selli sa yeehi ko hôpital ji a tawa fof atikka fof no nawni a faami kono no waɗi ɓe ne pourquoi ça joni ɓe bitiki waji ɓe yeeya ɗum ɗo feere ɓe yeeya ɗum ɗo feere ɓe nangati kam mburuji ɗen mo kala aɗa ñoƴƴa mburuji ɗen ko ɗum waɗi ha ɓe yaltini décret on mais noon décret o na innugol ko décret andana warma ko waɗɗo grave grave to ko ɓe inni siɗa mbaɗi bitik waɗu cantine ma ko dambugal bitik haɗa yeeyo mbuɗon oɗon ko oɗon ko ɗum ɗon tungo yeyata spécial ko ɗum ɗon tungo yeyata a faami yeeyo ɗum ɗoji ɗi nder hara ɗum ɗon kan kadi ko oɗon ɗum ɗon tungo yeyata ko ha yeeyoɓe alimentation général ɓen ɗon ko ɗum ɗon tun ɓe yeyata haranayoɓe hawtidir biredi on e ɗum ɗa e peŋo leƴƴe ɗen e ɗum ɗo wala ɗawaɗe boisson ji ɗin e ɗum ɗon joni ko ɗum ɗon ɓe woli ha ɓenni décret o yalti fi wata goto yeeyu mburuti ɓe a yeeyi mburu ɓe ari ɓe tawi ɓe nanguima ɓe par ce que yiɓe vérifiude ɓe ndaara hiɓe natude ka boutique ji ɓe ndaara ɓe inni ɓe nangay kala mo ɓe tawi no yeeyde biredi ka boutique ji ko ɗum waɗi si tawi joni haray nattirama ka boulangerie ji ko ɓuuri kon ko taw wona e yeeyde kono andi woɓɓe kadi haray boulangerie ji ɗi no woɗɗiti non cantine ko woni cantine gonko ɓe inta kon kaskes cantine dal cantine ɗuma ko waɗa ka biredi ara ko dambugal bitike maɗa waya ko damoɗoɗa gokku waɗade walla waɗa comme ça de tabu ko safa ala cantine waɗa wuɗade tabu ko dambugal ko yaasi ko bitike ma ara ko ɗum o yeeta ara ƴetti goɗɗo ko ligne acce ƴette goɗɗo ka ligne allo allo salamu aleykum aleykum salam on jarama ko onno makete ɗon kon ton ɗo men noddude Diallo Momadou men noddu en face awa men tolni on ka émission ɓeydodiral Guinée Allah sinama ɗo weltanoma fota merci ndara on ɗo onon kadi o weltanama weltanoma on ɗo Dj Lamzo ɗon allo oui meɗen nande yimɓe weltano ɗon Dj Lamzo no wande yewtere kono woni nande makko no laba wallahi no foti awa on jarama vraiment sinaka mi wiyatamo ko décourage goɗɗo siɗa fala hunde koto yeƴƴito ɓawo jokku tun ko falla ko awa awa haray ɓe nani voilà alors mane mine grand haray miɗen yuro ɗon kadi ɓe jibinande Koundara Badiar fof wallahi wali gonga a wali ka neɗɗo ma haray ɓe Koundara ɓen kadi nani yuro ɗon ɓe termese jingan tagis kala ma jibinande Koundara Badiar kaway korde mbiɗen saminaɓe lando si ɓe jonta weltano Dj Lamzo moƴƴa men nde wiyamo joyeux anniversaire ka anniversaire makko wallahi grand mini allo waaw haɗa ko ɓe Kounda ɓe natugol ko ɗum min ni bara affaire ono divisa ko Facebook ko ɗum waɗi ɓe darade en direct a faami ko ɗum woni affaire de neɗɗo ma o wallitoma dolnama tiɗinama anda vraiment ko a woni hombo mais joni pourquoi a yeeɗo joni buyandawre ma waɗa hunde vraiment fof no andi nde moƴƴade ko gonga minen accorde ɗum ɗon mais faalema onko faalema ɗum ka hande misi mi waɗali goɗɗo go janano waɗi ɓe nodde o janano ka taki hande a daari ɗo gonko yiɗa ko nane est ce que no woodi hande e galle ronka yaa e galle rokka taw ko jotti o téléphone walla jotti ɗo bluetooth hande hay usajiɓe koy ko yiɗa kon ɓe hawrodira e mum haray allo accu hakke allo salamu aleykum yo ɓuy télé on jarama aley ɗuyte volume télé on ɗo nande allo ok oɗon o yeehi coupé a faami joni hara an ka neɗɗo maɓɓe a moyen ɓe ƴetta ɓe waɗama dolne ɓe dolnama hono dolnama ɓe hokkama doole anda hoorema hunde nde watta nden an kadi fiya avance e mayre par ce que neɗɗo min hunde temi jokki hunde mi ala avance ko mi accitay
kono no si mi jokki hunde mi andi mi yehi mi tawi comment dire mi tawi arana talan wana goddi dilan accutu ko min accitanta hoore no accitana e hoore ma a faami hande ande kala hunde nde tiiniɗa e mum hande ande an par exemple si ɗum ɗo waɗanoma intérêt si waɗanoma intérêt walla ananoma ɗum ɗo a jokkayno jokkata a jokkata ga ko ɓay hiɗani hino marama avantage ka han awa ko ɗum ɗo waɗi woni kala neɗɗo waɗa siɗiyara kala no wata wonugol andon ko neɗɗo ma haray accu akke allo 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 oui allo assalamu aleykum aleykum salam ɗoyte volume télé on taw allo oui ça va konno makete ɗon konto wonɗo men noddude meɗen robot konno makete ɗon robot voyageur sayfon balɗi voyageur voyageur men woni inde mon nde indamen nden ko papa sayfon balde ba sayfon balde eyyi awa men tolni on ka émission ɓeydodiral Guinée min mbeɗa firtide on ko émission men noon no laɓaɓe ga jiji lamde no hiroma ko grand jam en ko ha eyone mbeɗa weltiri anniversaire makko ñaani le 9 billahi awa ko toolimo haɗa ɗon invité ale 9 nani mbeɗa iɗon invité ale 9 len nani mbeɗa welti arnoɓe ɗo musique alkasayon o jeeri question alkasayon question men ko alaɓa ko grandien ɗo oɗo musique ala e ko débat e causerie voilà régi voilà haray hande jama on andu ko débat wona ko min invité ko émission débat e causerie donc o émission ɗo na émission musicale haara yo jama on andu ɗon ɗo waynade ko noon ɗon ko 78 180 30 allo ko ligne allo no wayi salamu aleykum alayhi salam konto on ɗon men noddude kono makete ɗon a nodda man nande Abdoulaye ok Abdoulaye haray men tolni on ka émission ɓeydodiral Guinée mais lamso weltanikana hande mi jeyi waaw kombo ko Abdoulaye depuis Medina oɗo sakalama oɗa mi faami joni ko yiiɗa émission on hannde par ce que dannaari wona guinéen ɓen mi hannde a weltanimi police station allo oui imla weltanima police station boy merci beaucoup frère amenen kadi mi weltanike on bon continuation frère merci voilà haray ko noon woniri affaire o eɓe waɗana on dolne partage a tedi wona hannde ko Facebook vraiment jama on no windude no partage ude par ce que hannde neɗɗo ma on a waɗanmo dolne woni donugol ngol hokkamo encouragé o fi janggo haɗa wawa nafgol hoore makko hayto nafalol makko wawi nafgol fi makko walla fi mawɓe makko faami par ce que hannde hunde kala ne hunde nde watta nayi juttu mawɓe maɓe par ce que ka mawɓe woni fi fof ko mawɗo ma on tun woni fi fof sa heeɓi ɗum ɗon tun a waway avance ugol a faami ko ɗum ɓeynata ko barke mawɓe wuura voilà ko ɗum noon waɗi mais yo jama o naatu nodda 78 107 82 38 hande ko Dj Lamzo invita voilà wa ko dara baba yaya nodde nan toujours ɓay ko ka situation des Guinéens vivant de l'étranger ka Sénégal o wonɗen donc e wawa yewtude kadi seeɗa par ce que probléme majeur on ko ɗo fi affaire document o e fi kala ɗum ɗo yewtama kono chaque émission miɗo répéta toujours allo on hiire jam on hiire jam nala toon jam tun wayno golle ɗe no yaade seeɗa eyi meɗen jokki kono makete ɗon kon toon ɗon men noddude men ɓe roboti inde mon nde Alassane depuis Robos Alassane ko sama boy la DJ sama boy la depuis Robos o yeeyi probléme de documentation on parce que ko ɗum woni probléme majeur on ko ɓuri ɗumannade kon
e hare ko ɗum an kadi marɗa ko holla téléma communauté guinéen on e affaire ɗum ɗon non komi hollata fi ɗum en tant que guinéen résident au sénégal vivant de l'étranger andi gonko mi nanta ɓinna ko ɓawɗo no inna wo leggal ko ngal ɓooye maayo mbawantata noora donc pular no pular man ɗawarema ko pular lugguɗo man ɗawarema vraiment sa mittike moƴƴa a anday si a iwi e ko ma awa ake allo allo salamu aleykum aleykum salam kono makete ɗon kon to wonɗo men noddude ko Diallo Mamadou harpe mon faynti joni haray ko fara yewde DJ Lamzo seeɗa jewta ɓe kundara bajaɓe andumaɓe ko ɓiɗɗo maɓɓe ko miñirawo maɓɓe wallahi grand ko neɗɗo maɓɓe toroɓe fof haray ɓe invita ka anniversaire makko hay hande so woni towi ɗumɓe ɓenna DJ Lamzo towi DJ Lamzo iwatako mo wallahi kundara haray ko ɗum dori jomi dema kundaram fof wallahi notemo ko anniversaire dendamangal Guinée ko won ɗon surtout ɓe kundara ɓe billahi ɓe kundara ɓe ndaali on duwa wadde awa ɓe nani ɓe kundara sayɗo darde haray on nani ko holli ko aray noon ɗum yelam so ɗum mi andamo mais surtout ɓay wiyata ko c'est la famille ɗum ɗon addi ɓe waddi no donnude hunde hay so woni ala ko wona mais sa a donnu hunde a wallitiki mo ko faala ko ɗum ɗon tawi tawi ko dey wallahi gonga non so Allah jaaɓi gandire so Allah jaaɓi nani wallahi so Allah jaaɓi gandire so Allah jaaɓi jaram merci beaucoup awa merci ko a faami leggal ko ngal ɓooye e maayo mbawantata noora a faami hande si a andi ka Guinéen jo a wi ko ma a ari fi ɗaɓɓere a raali ɗo fi indugol ko ɗo tu jeeɗa a hotta mais buy aray wona tenti noon yalla yoɓe yaafolan koye plateau direct mi woni tenti noon wona ɓe jibinaɓe no andi ko wonɗe wowlirde ko conseil ko e wajodira e woni e kamɓe kadi ko tawi ɗe en falji wo hiɓe wawi noddude ɓe faljitay ko ɗum ɗo waɗi simi woli yo jama o yaafo ko ɗum waɗi émission o ko ɓeydodiral Guinéen inna kayen ko ɗum ɗo waɗi simi woli mino jama o yaafo mais andi hunde kala nde wolaɗa ande wodde ɓe tuusi waɗa ɓe tuusali par ce que sa joti ke plateau anda hoorema ko fof woni darugol a faami sa daari wona Facebook uji ɗi fof no doggude partout no doggude haade kala ko noɗa andi gonga si wowlama muusay kono si ɓe miijitoyke ha toujours ko gonga on ɗo e sakkitorta ok voilà ko noon iwa koma ara ɗo tenti no wona ɓe innaɓe no jibina ɗo par ce que kono waɗi neɗɗo sa jibinama e nokkure wata waɗu base ma an tigi ko ɗo jeeɗa par ce que hande si waɗama rang pan ko ataɓe jibinede ɗo ɓe koɓe gatte yaltinede e nder sare nden ko gonga walla ko fenade ha par ce que komi haali ko hiɗani leggal ngal ngal ɓooyi ko ndiyam mais ha hande mbawontal noora mbawontal lingui ga ha hande ko ɓeyni ono ɓen taki yayam nena makko ko fulɗo ko pullo ba makko ko pullo yo accam men ɗo ka ko ɗum waɗi kala wawɗo argo tentino wona ɗi ko komi nande ko nan ɗi guereji feƴƴinoɗi ɗo buy nattama naggam nattama sa daari ko buy ko yimɓe anda hoorema koɓe komin gondi yawgol manifesto joni sa yalti an arɗo e domaine wanda hoorema ko ɗaɓɓere adduma aduwaka natude e sifa ɗin ɗon piiji ka aduwaka tawede par ce que a jeeyaka ɗo ya andu ko ka Guinéen ko laggine iwɗa arda siɗi arda maɗa passeport maɓɓe marɗa walla maɗa diplôme maɓɓe walla kala ko wadda walla maɗa carte d'identité maɓɓe ya andu ɓoyma juutide famma ko Guinéen ɓe ɓoyma juuti ɓe liññita ha a hootay te sa daari ɓawo ɗo mi nananoɓe inna wona ɗum ɗo ñon ko événement kamɓe to ko waɗi ɗo kon ɗo te sa daari ɓe waranoɓe ɗo ɓen fof ko jibinaɓe ɗo ɓen ka te ɗum enen en tawaka ɗum ka te mamiramen babiramen men nani no sifo no wola koɓe wanno ɗo ko jibinoɗoɓe ɗo ɓen heddiɓe fof aya joti carte conseil ji maɓɓe ɓe hottuno ko maɓɓe koɓe yiɓe ko ɗo jibina ko ɗo jeeya koɓen du warano ɗo ka ha awa ko ɗum jama do andugol vraiment sa ari e nokkure ɗaɓɓu kaydi tentino domaine kaydi on ɗaɓɓa kaydi on jogitoɗa ñande waɗi pan a anda e naɗo jeeɗa a moɓa bagage o ma hottira doy hara a tampina goɗɗo tampinali ma
ok ɗo joni haray ko fi anniversaire on joni wonɗen e sakkitorde e kole combien nde kole 23 ndara décembre ka kole combien yejjuti date o ndara a yalta e plateau ɗo joni a invité alanɗo mi arano kadi piren quoi non mi yeggiti date o en pirata ko aden e mi ñammo ɓeyna DJ Lamzo a pirde jajama de mina noon pir dale makko andi ko toñan quoi a faami ko wona waɗede lebbi hewti ko des semaines heddi andi ɗum ɗon andi ko hewti noon ka kono andi on tigi no yejjita kenen te voilà haare ko noon yarata comme no wollinode joni arayɗa wawi rappelude communauté guinéen o kala ka woni e darde donc e nder ndi leydi Sénégal ɗo donc haray on fof moɗon hiɗon invita ka anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre voilà haray kono woodi noon rek haray o yi débat ji waɗi ɗo ɗin vraiment haray o jama o nat nodda ha joni ko 78 107 82 38 haray min noon DJ Bella wonɗo ɗo e Jama TV kanko ko le 2 décembre ɗo e lycée Kennedy watta haray ɓen ɗon kamɓe woɗɗa ko ɓen ɗon attuto ɗum ɗon ko en face Jama TV par ce que affaire o dogue direct ko Jama TV mais noon yo Jama on arnotoɓe anda kadi ko onɗo Jama TV kadi wontiri par ce que boyno humpa nodda men ina Lamzo konɗo Jama TV wontiri Jama TV on joni ko Colobane en face Obélix on monument ɗo voilà majjinaki hay seeɗa minna ɗon ko le 9 décembre anniversaire DJ Lamzo toon e Ñaan Night Club a vekkude andanda hoorema respect e teddungal si a yahay yara needi mais fala kadi ya arti kadi needi par ce que hande menen mi yata to mi yelano goɗɗo piiro mi yelano goɗɗo sonko hande tawi min noddi ti jama on noddi ke komi noddi jama on ko respect e teddungal teddino wona o yalɗo ɗo joni face vraiment yimɓe amen yimɓeɓe no wakkili wona yimɓe amen no teddino wona fans club on wona Aissatou toon e Thiaroye kankadi vraiment mo wakkili moƴƴa mo walliti DJ Lamzo wona Mariama Dalanda kankadi ɗo e Ngor kamɓe kadi ɓe walliti anniversaire DJ Lamzo le 9 décembre on ɗon a faami mi ara ɗon kadi e mareɓe ɓen wona Maymouna ɗo e Asalem e Mariama Asalem kamɓe kadi ɓe wakkili moƴƴa haara kamɓe woni mareɓe ɓen e neññanden e Muminatou ɗon e Rue 25 Angal Risis kamɓe kadi ɓe wakkili e paare mon président Lamine Touré e ɓoye Dunduji e Couture Garan Dakar daali anniversaire mi woli ɗo ko ɗo walade lannata rendez-vous le 9 décembre e ñaani voilà joni haray communauté guinéen o fof no invita kala heɓuɗo feere haray meɗen invite fof haray ko teddungal moɗon donc haray joni leero ngayni yonde haray ɗo wawi waynitade kono aɗo waynitade o waɗanay communauté guinéen o un dernier mot voilà ko gonga merci beaucoup haray ay lawata ko minna jotta ko resi to taw a faami haray ko noon mi antina Jama o rek konko ɓe waɗino kon rek o yi débat on walade ɗo on vraiment mi weltanike ma tawan taw waɗi ha hande mi hewti ɗo haray minnama félicitation merci beaucoup haray minnaɓe comme da no waɗiranode fi affaire de mburon ni no waɗi jilli ko saare par ce que mi ɓuyno noddude men ɓeyna DJ Lamzo walane men ko téléji vraiment minen men nanggama ɗo ɓe teni men mbuuɗi vraiment andi noon buy innay ɗon noon e mentionné kala yaltowo yaha wana on événement ɓayɗa andi sa yeehi anniversaire a niɓɓay ma ɗumannoto si on tigui no mari carte yo on tigui yaadu e mum ma si ko passeport marɗa yaada e mum ko kaydi ko joguitiɗa o haray ɗa wawi wattude ka poche ma ka porté ma yaada e mum a faami yimɓe boy nodday ɓe na Lamzo minen DJ walne men ko téléji minen ɓe nangude men ɓe ittinde men mbuuɗi par ce que sa ndaari Pulo Fouta buy na noon Pulo Fouta ko Pulo Fouta ɗum mi innata buy inna no mari haret oɗo ko laamiɗo ko haret jati ɓe nangilam ɓe yanelam minen ɓe laamiɓe walla minen ɓe dijeɓe gonga modi malle meɗa waywa doño sa nani doño minen mi change couleur awa ko noon laamu ngon kadi wayi a heeɓe ɗo copain jo wanda warma keeji noddama innaɗa waɗi hunde ka e probléme hunde ka waynama habbola miyara on habbola miyara ɗon ha hara a gayni natugo awa wata mo kala ndaaru ina fi ko oɗo ko copain joan walla oɗo ko copain joan ko ma mi yeeya mburu haray fi mburu on ɗum noon walline wayna saabu ɗum watta heeɓo goɗɗum haray walline fi ɗum ɗon ka voilà aray minna voilà mi weltike émission on haray sakkilendi ndaare mo haray émission makon ko débat ndaare ma ko marɗo sens
e fi lagine pakita ndari demi fetino do ko affaire carte consulaire wala no wollede do kala ko wata fetugode lagine haray kanko vraiment o waɗi émission dandarma ko débat parce que sa ndari émission ko émission débat ɓuri welgol émission musical ko me watta ko te musical ko affaire de ambiance ɗo noon ko ya heddito ɓeydoɗa ambiance e ɗum ɗo na goto mi lawaynugol man ko ɗum ɗo ɓuri maggol important a ndaari yimɓe leydi ɓen ko ɗum ɗo ɓe ɓurta base golle mum heddi enen mais noon andi enen fayda ko ɓuri kon ko feƴƴi ko tun enen ko feƴƴi kon tun jokketen ko fandi kon haare buydali haare hejjiti fi ɗum ɗon haare o jamma on hetto débat on chaque lundi 20h pile à 21h ndaromo haray merci beaucoup haray minna vraiment mi weltanike ɓen nodduɓe ɗo ɓen fop haray hannde ko émission menen invita ɓeydodiral guinéen wona guiné woni susu woni maninka woni guerte woni tooma ko fi guinéen fop mo kala ka wontiri haray ko fi guinéen fop haray minna vraiment wona Aïssa ñaartali kankadi vraiment mi weltanike mo moƴƴa wona Fatima Grand Yoff kankadi mi weltanike mo moƴƴa mo wakkili mo wallitade DJ Lamzo wona Wiji Peterten e Youso VIP kankadi mo wallitade DJ Lamzo moƴƴa ko anniversaire 9 décembre haray min non vraiment émission ji ɗin lan minen okkede émission ji anda warma vraiment chaque émission anda warma e 10 semaines ɗo haray ɗum no Jama TV no holli carte woni ka liggotoɗo ɗo woni na liggotoɗo ɗo sa heeɓi événement ko événement maɓɓe événement mon ko événement ngamen haray ko nafaji ɗi yarata haray minna merci beaucoup régie madame Ba haray e Hadja Binta Bande Kolobane e grand Salou haray merci beaucoup haray on jarama awa haray ɗo en lannitade haray e weltanto PDG on to en salminayɓe kamɓe ɓe guure maɓɓe nden haray ko kamɓe ɗowti en ha réalise ɗen émission ɗo ka présentation ko Salimatu Sefoure Diallo donc haray en bimbisi Allah jaaɓi